Mutegeri ireto ntuko ya sabasaba. Ntuko ya sabasaba idagirwa intariki mugwanja mwarizo mugwanja omwaka. Ntuko era idagirwa ikirikano hata ntuko irage kundikia mbeu mbithi. That is mwaka jwa 1990 na 1991 bombere kwethira pagechumiria bunene. Na gweta na mbere kuthithia maandamano kagite na gotongeria bore wa rais kagite na kau Daniel Toroitich Arap Moi na ngikurikania kagite na kau kwari na kiama kimwaki kiama gya KANU na ndene ba chumeria barabara mbeu mbithi kagite na kau bari ta mtu wiji kiana ta James Orengo kagite na kau ari mbeu mbithi ari kijana ba Martin Shikuku na bangi baba ingi iba chumerie na ba make sure kuri na maandamano ja manene sana nikienda badleta gento geto multi-party democracy kana bya mabingi byumba kuthura bikeja ende guroite gatongerwo ni kiama kiki KANU au neo sabasaba yomere nonto maandamano joja ja baja thithirie tariki 7 mweri jo 7 otantuku tenarua nkathiti na the Daily Nation na mutegeri ukona au igoro ni andiki sabasaba test na mbicherere ni ba James Orengo ba Martin Shikuku mwaka ne 1991 ukabona bari ngari we na speaker na bokiriti njara iguru na kuririkana betete ndene kienige kamukumukunji grounds na Nairobi kiri kigomano kana kiri muchamanio na maandamano jara bari na jo iyo kona beruga 35 years kana miaka 35 ne kurokete kuma kwa mbiru wa sabasaba nonto maandamano jaja sabasaba zambiriro July 7 1990 na ndikukirikana bado gutethirite gukionekana utongeria bubwega aragukurikana Anthony Bakuragwa bangi ne bakogwa tomigwate kuri na nkukumo kuri na utongeria buthuku manto jaja onda turira tukazona karatasi ne gatwire gatudatu tuna na kinya tutano rugano ronge tugarona irugano rwegi arimi ba igwa ire ito sugarcane arimi ba igwa kuririkana kidogo na ndebate gukujira murio jura jumania na kigo giki nontu bwa oria bagweta na mbere na kugurirwa igwa bibi irugano tugarona karatasi ne kamugwanja mbitikire na ndetutonya ndene ankatheti yeto na nkambiria rugano karatasi ne egatwire awe guru bandikite sabasaba kuriro kuri ikodiri tokoro no gua kire ntare mwanya tiande guru ya Kenya kagite na kare gukweregero gukadura kuri na maandamano ja sabasaba ndene ya nterezi maandamano jaja kuringana na karatasi kaga tuere baruga jejete miaka 35 nyuma ya sabasaba kwa mbirwa ile ambiriro July 7 1990 ambiriro gikundi kiamenyekana ta Young Turks ikyo kambirire maandamano jam Young Turks na moro tojo sabasaba juare gutuma oro ari rais kagita na kau Daniel Arap Moi omba kwethirwa agechenjia section 2A nikenda gukadhira kuri na multi-party democracy kana bya mabibi ingi bikomba kwethira bikeza kuriro na ndikinya kwethira miaka kathumba ne kurukite nyuma ya sabasaba kwambirwe that is 1990 bado ndegoro itethirito kiona nithirito gikurukira utongeria buthuku iraba gweta poor governance nithirite gikurukira matutekie nkukumo baremeta corruption igothirite kuri na anto kugwato migwate iraba kuga ne abduction igothirite kuri na anto kuragwa iraba gweta ne extrajudicial killings na manto jange kathumba jaraja kwerekana nejo na ndija gutuma gikundi gikumanyangana ta Gen Z barabata achiari kagita nakara sabasaba yambererie kinyabo na nde bamberia kurwera ndegoro eze kurero kuma Juni 2024 that is mwaka muthiru ile maandamano ja gikundi kya Gen Z zambererie maandamano jaja nizatumire Rais William Ruto omba kwethirwa agitajanĩria finance bill ya 2024 na nkoroki athithia mogaruruku ndene ya kanjo ya mawaziri lakini bakoga kwena manto bado Rais William Ruto atambira kuingia jara jaro uane gikundi kya Gen Z na ndikuririkana otora kwa 1990 kagita na kare sabasaba ya mbererie aria agikundi kana nto baba ingi bombera guta uturo bwao kagita na KANU kuririkana kinyathai kagita na Gen Z bado anto nobonekene gwita na mbere na guta uturo bwao irugono karona karatasi negatwiri araba kugeria kuikwite kagita na sabasaba ile ambere July 1990 na yatongerete ne the Young Turks
na kagita na gaka ka Gen Z baraba kuonekana kinyabo gwita na mbere na kuthithia maandamano jaja kumenya rugono ru nkuruki nikathite The Daily Nation karatasi ni agatwiri karatasi ni agatutatu ndene nkathite The Daily Nation karatasi ni agatutatu ndene nkathite The Daily Nation. More officers on the city street to secure protesters. Mabitha nkuruki ni bongeri na ramuci munene jo Nairobi nikenda gutigira ni bakureta ukaria kiranto baraba kethura bandamene na nkuruki kurigeria wamba na uthukangia bintu be mwingi ni headline ya rugono ru yandikium kuririkana National Police Service na ndeba kethura bakiongera mabitha nkuruki nikenda bagakaria Kenya kana antu baraba komba kwethura bageta na mbere na sabasaba demonstration kana maandamano ya sabasaba ni ukaratasi kaga tutatu gakuga. Inspector General wa polisi Douglas Kanja na kuonekana kuuga ati wongere ku polisi ibo gutethia gutokozera kwina kuthukangia kwa into kuragwa kujirwe ntuku inkaithiri, that is 25 July kire maandamano jaja rario akiaria na kathiti ya Nation ntuku egoro. Kanja urani Inspector General wa polisi na ugete polisi baba ingi bakomba kwithira bagikwa nikenda kurigeria uthukangia na winyangia nkuruki polisi baba barire kana bagatumira ku manage crowd kana mwinge joro kithajo chumiretie nara ndeni ya CBD now Central Business District. Alright, kuririkana over the weekend kana weekend yezim atongeria ba polisi ndi barekite michamanio kathumba ya gutigira ne bakubanga uria ukaria buga kwa kagita na kama andamano ja sabasaba nkuruki ya polisi 500 bakethira bagi kwa Nairobi ni bakethira bagi karia Nairobi nkuruki ya polisi 500 bakethira bagi karia Nairobi hiroko no karona karatasi ne gatutatu rwegie ora polisi baibangita gutigira ne bagweka ukaria kagita na kama andamano ja sabasaba otero kilomato jege sabasaba karatasi ne gatuna ingono chia bamwe ba polisi kana mabitha ba polisi bara bagurarerwe na baringa ngo buthuku kagita na kama andamano jarario biume bieri bikurukite jarario tariki 25 ya June ingono chia bamwe baskare bara baringero buthuku bamwe kona ibaogi njara umwarerikana akathirwa akathenjoritho na mantu tajau rugono roma bitha baba polisi rwandiki karatasi ne gatuna kiringa thiti The Daily Nation ngakuthomera ru kwina mtu wa mbere areto Constable Jafet Musuko. Constable Jafet Musuko rugono ruru karatasi ne gatuna no miaka 33 arare ndene ya gituo kya polisi gya Kiambu kire maandamano jaja rekite kuthira ntuku inka ikorokite ariuga we niyo muturira jojo agarukire no ntonjara yawe ni kona ni yogi na plaster inene sana akirena nkathiti polisi yocho kana bithawo kumenyeka ta Constable Jafet Musuko ariuga ntuku ya maandamano barekire gituo kya polisi gya Kiambu arabombera gwitobeta gutetheria wenzao na ara Kikuyu town bagukinya no kuririkana bombera kuthiurukwa ni mwingi jorojore na muthuro barabandamene ngarira bari niyo ya urwa maiga aruga igare agero rina nere muringa njara ere agweta ne bunduki eromba kuthuro rikithukia njara yau na biara bionikanga na aruga imurungu batethi kwebra kiki mwingi jorojore muthuro jokyo wa ora na maiga na ndo kona mbicha ya karatasi ne gatuna askari ozo aringi mbicha aogete plaster nene njara aruga we one takabete tagukua na nkuruki areromba mwingi na kubera abitha ba polisi kinyabo ni antu ni ana bantu na ni achiari bantu ni augete kagita na kau na ko na polisi onge okumanyana kana ta Corporal Charles Kwoba. Corporal Charles Kwoba inyaro mo bara ba tumi gotetheria maandamano jara jantu kuinka ikrokita jantareki 25 oro kurekana nande no are magutumira ritho ya were rutera ruoryo rira akwirwa akathithirwa sanjari ikwenda shilingi milioni 1 nikenda ritho riu rimba gucoka bwega aruga we ritho ria aringiro kagite na kamandamano kagite na karabageraia kunyinyia maandamano jara jetete na mbere aruga jari mathaja thinyanya ciogoro ara we ari ngugine na ni thwa tona tutantatu niona ndio mbere kuthura akiumizwa kagita na kamandamano jaja na nande arendekana shilingi milioni 1 nikenda ritho ria rikomba kuthura rigechokwa
Kwa mutagere karatasi na gatuna ndena katheti ya The Daily Nation ukona ngono iju chema abitha ba polisi na nkuru kiu thukangie bora boite thaitu na mbere ndena itu be polisi takwena gituo kia polisi kia Olkalau sub county kwena gituo kia polisi kia nara Nyandarua ikikwerekana kinyaki kia ethitwe na manto jangi tajau. Karatasi na gatutano au iguru bando bandikite saba. Karatasi na gatutano no Ruto ugite atiri pray against violence during a protest. Ruto ugite anto barombe gutekethira kuri na ndoa gutekethira kuri na ntangurutano kagite ne kama andamano. Rais William Ruto antukwegoro akiariria Kenya na nkuruki kana narombete Kenya na nkuruki atongere makanisa gutigera ne bakorombera ndegoro nikenda gutekethira kuri na uthukangia bointo kagite ne kama andamano jara kurikani jamangi ya saba. Rais arugere ezi demonic spirit kana ni spirit ya onkoma iria kuonekana kuthiuruka aja ndene ya ndegoro wa Kenya iria ugete romberwe. Akiaria kana rais akiaria ntukwegoro kagita na kararari na Kigali Teachers Training College iria county ya Embu kagita na gakungwira miaka 35 ya Anglican Church Diocese ya Embu. Ruto nonekene kuromba there na nkuruki kwethiro kuri na ukiri. Miari ya Ruto nionekene kinya kugwatwo mbaru na nkuruki ini waziri wokaria bondene na wathani bo matura Onesmus Kipchumba Murkomen uraonekena kwera polisi bomba kwethira bare tayari nikenda gutekethera kukiumira uthukangia na wenyangia point bya mwingi irugono karona karatasi na gatutano ara rais nandi kinya wari kite kuromba kwethira gutena kwethira kuri na thiri na ukethira kuri na wenyangia point bya mwingi. IBC iru rugorogono karona karatasi na gatutantatu tukurekana na ndene nontajege saba. Nkiama ya ithurano na mianka iraizikeneta IBC na ndene guchwa nkuruki ya bilioni ithatu gatanta ithano 3.5 billion nikenda igaka ikarobia BBL ire igwetwa new headquarters. IBC bakwenda gwaka new headquarters kana ikarobia BBL. IBC na nde barenda kuthama kuma na araba bare kagita na gaka na area uchaguzi center nyombere to uchaguzi center nyombere ba kwa ne gweto uchaguzi center ire iri kuambirwa gwakwa July tariki July 2026 that is mwaka 2020. IBC bare 3.5 billion ira bakugabarenda gwaka ikarobio BBL nyomba hizi getawa uchaguzi center na ikambiria gwakwa July ya 2026. Neo kona rogono karatasi na gatutantatu iwaraba gutariria na bakuga maono jarabare najo. Karatasi na kamugwanja irogono rwegi arimi na biashara baigwa. Kuriro nande ni tears for sweetness kuri na nande methori kiri murio kiri arimi baigwa. Kwena mtuazi wandiki ugwetwa Kasmuel Oko Otieno aririkana aritaire kiringoge ya walimu achoka nja kona ara Awendo Migori County na amberia urimi boigwa miaka 5 nyumene. Otieno kuririkana na ndiga kwenda kwebera kana kurekana na urimi boigwa nikiria kugana ndipo tionekete kumutethia ariuga ikwethirite kuri na payment delay kana marija guchererwa nyakwa nkurukie mwaka na thainge teja baka nenkaro tobacha toto nini sana. Bariuga kigwa kana igwa bikaraga nkuru meri 20 na ijere nikenda bikura kintu kana ndege kurekana bakathira ura arimi bachiritha yerua na ndeba moba arimi bakara kinyame yake 3 mbere bomba kwethira bagikenera roya rwaro kwanda igwa bibi. Kona ndari iboneke na guteta nontubwa biashara na kuruki urimi boigwa bore hari mbara bainge bakuga botoneke no kubatethia na bwitite na mbere na kubainyeria irogono karona karatasi na kauka mugwanja keren kadhiti eze ya The Daily Nation. Mantojagi arimo karatasi na kamugwanja
Teachers in hardship areas sue TSC over promotions. Arimu baraba ethagirwa bego ntukura kumo kuboko yani kuntumtokurukira mantuja momo na ndeni nebonekene gwike TSC kotini no ntubokoraga kuongerwa ira yeto gwitithwa nkathi kana promotion. Arimu baraba ethagirwa bena arako gwito hardship areas guntukura bego kurukira guntugo kumantuja momo na ndene beteta kotini na kuthitanga TSC ruirwangiro ethagirwa kiandika arimu nonto bwa kubathithire gento gitwa discrimination na kuraga kinyago baitithia nkathi tari mubangi ari baba na nde baroria TSC barenda koti irongeka itagarera TSC kwethirwa ikiraga kubaitithia nkathi kiri mubango joro kana gweta na mbere na jwambiririe mwaka juju kuririkana arimu ngoroki ngiri imwe kana 1864 ibo arimu baraba ethagirwa bentere uti hardship areas baraba kugana ndei baombere kuthwa bakia discriminated kaba ta consindo kagita na promotion kiraba kugana ndei bakuona bo TSC kiboreretwe na ibo bethagirwa bagita ngo giguntu kura kwina maisha jamo musana irogono karona karatasi ne kau gontu kura kwina umbo bobo for example ibakuga Samburu, Marsabit, Garissa, Isiolo, Wajir, Lamu, Turkana, Mandera na Tana River County. Icho arimu bana au bakugabo batego uchiona na kile list ya promotion ikio tumbone kene gweta monka kotini kumanya mantu za ngoroki kana tasi nagatunana nkatheti u ya The Daily Nation. Mbicha ya katuni rukiriro na ruo mutegeri mbicha ya katuni ukona kwena muntu ule au okirite bendera nguo yawe yandiki protest nguo ya muntu ujo yandiki protest okirite bendera iguru barabara eneretete ina toburito twingi barabara eneretete ina toburito twingi twandiki arrest in peace etete barabara ne ojuri toburito twingi ena bendera okeretie na gago protest une uko kari kimbicha ya katuni chukue na arua on kurekia mata janga kadeti kile mata jage michezo baraba ndeta michezo itoronere amatuki beto umoja kana ta Faith Kipyegon na ongeje kene ta Beatrice Chebet bonda ibarombera kudide gento geta world record Beatrice Chebet ne 5000 meters kiro saindi ekoro aradidire world record. Faith Kipyegon inyawe na arachindra world record ke 1500 meters inyawe ya ene world record amatuki babo baire ibombeta kudira bakithie gento geta making Kenya proud. Thank you so much. Idro na kagita kega mutageri.